Modern zasad jabuke obećava dobar rod. U pitanju je mlad zasad, star svega 2 godine, ali prinos od 5 tona se očekuje. Ono što je sada veoma važno je dobro i kvalitetno obrati plodove. Učenici danas treba da vide kako se pravilno uzimaju plodovi, zato što su ovo osetljive sorte i ne smeju da se bacaju, moraju biti nežni sa njima. Sorta Zlatni Delicious je takva da njena pokožica trenutno je zelene boje, ali vremenom dobija tu njenu pravu zlatnu i žutu. Imamo sreću da ove godine imamo i pripravnicu koja je tu da nas upozna sa značajem raznih štetočina i bolesti, tako da dobit će sada, već na početku, iako ovo nije njihova tehnologija, iako tehnologiju ratarsku oni izučavaju u 2. godini, da vide bar početak, ono što je najznačajnije i svakako će se sa tim susresti i sledeće godine. Nikolina Kulić, učenica 2. razreda, drugi put bere jabuke. Kaže, napokon je naučila šta je 1. a šta 2. klasa. Sledeće godine učimo voćarstvo i ove godine smo saznali 1. i 2. klasu berbe, s obzirom da nismo znali, mislili smo da se jabuke beru normalno, nismo znali kako se beru. Ove godine smo naučili kako se beru jabuke i koja je 1. koja je 2. klasa. Zasad jabuke je dobro odnegovan, primenjene su sve agrotehničke mere nege i zaštite, tako će biti i dalje. Plan je da se smanji broj hemijskih, a poveća broj bioloških tretmana. Naš plan je da se smanji broj hemijskih tretmana, odnosno da se pokuša da se zamene hemijske materije sa biološkim preparatima, da zadržimo ovaj plan i program gde se vidi baš sinergija prakse i teorije i da prosto profesori i učenici i dalje dovode do ovako dobrih rezultata, jer mi očekujemo prinos od 5 tona na pola hektara ovog zasada. Ovome dodajmo podatak da je zasad jabuke u Rumi zaštićen protivgradnom mrežom, a ima i sistem za navodnjavanje kap po kap.